mbahaye ikaze nanone kuri Done Media TV. Done Media TV, when we done, we already begun. Bishatse kuvuga ngo iyo ibintu bisa nibirangiye hano kuri Done Media TV nibwo tuba tugitangira. Mu yandi magambo, we never give up. Ntago tubireka ngo bigende gutyo gusa. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tugaruka muri Bariho Show. Wakwibaza ngo Bariho Show niki? Show akaba rero ari show igaruka ku mateka, ubuzima ndetse n'imibereho y'ibyamamare mu myidagaduro y'isi yose muri rusange. Ariko ibyo byamamare kubw'amahirwe makeya bakaba batakiri kumwe natwe hano mu buzima bwa hano ku isi. It's just for that reason that I'm welcoming you in today's session, guys, wherever you are from the place where you are. If you are ready to get the show started, say yes. Iyi ngiyi ikaba ari Bariho Show, naho njyewe amazina yanjye nitwa Sasa Done. You're most welcome, guys. Wakwibaza ngo muri Bariho Show y'uyu munsi turaza kubigenza gute cyangwa turagaruka ku buzima, imibereho ndetse n'ibyaranze igihe cyamamare muri iyo njyana ufite amatsiko uyu munsi. Ariko nagira ngo nkubwire ko muri Bariho Show y'uyu munsi turagaruka ku mateka, ubuzima, imibereho ndetse n'imigirire ya buri munsi y'umunyabigwi, akaba umunyadushya ndetse akaba umwami w'injyana ya pop ku isi hose. For that reason, ladies and gentlemen, lovers of pop music, let's put our hands together as we celebrate, as well as remembering the one and only living legend. Give it up for Mike Joseph Jackson. Mbahaye ikaze mwese rero. Reka dutangirane n'ubuzima bwa Michael Jackson. Mbere yuko tumenya ari no zina mu ruganda rw'imyidagaduro by'umwihariko mu muziki. Thank you. Slash, you're amazing, you're awesome. Michael Jackson rero yavutse tariki 29 z'ukwa munani umwaka w'1958 avukira muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Indiana ahitwa Gary. Like to play it safe and take each day as it comes. Uyu musore Michael Jackson rero yavutse ari umwana wa munani mu muryango w'abana 10, mama we na papa we n'abirabura ndetse bakomoka muri Afrika. Papa we yitwa Joseph Walter Jackson, naho mama we akitwa Catherine Jackson. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Mike Joseph Jackson. Michael Jackson yakuze ari umwana utumvikana na papa we
cyane cyane kuko ngo papa we yakundaga kumuhana cyane birimo kumukubita. Ndetse yabitangarije umunyamakuru Oprah Winfrey mu mwaka wa 1998 ubwo bari gukorana ikiganiro. Nkuko mubyumva rero mukomeje kuryoherwa n'injyana ya pop, umuziki ukomeye icyamamare Michael Jackson cyakoragamo iyi njyana y'imiririmbire ye. Michael Jackson rero yavutse ari umwana w'umwirabura, nubwo hari benshi bamuzi afite uruhu cyangwa se asa n'abazungu, afite uruhu rw'abazungu. Nyuma yo kurebera hamwe ubuzima bwaranze icyamamare Michael Jackson ariko budafite aho buhuriye n'umuziki, reka noneho turebe urugendo rwa Michael Jackson mu muziki. Ese rwaranzwe n'ibiki? Ese umuziki yawinjiyemo gute? Michael Joseph Jackson ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, akaba umubyinnyi wazo, akaba umukinnyi wa filime, umwami w'injyana ya pop kuri iyi si ya rurema dutuye. Michael Jackson akomora inganzo ye y'umuziki kuri papa we witwa Joseph Walter Jackson nko twabibonye haraguru, cyane ko mu rugo iwabo hari itsinda kabuhariwe ry'abanyamuziki ryari rigizwe n'abavandimwe be. Michael Joseph Jackson yatangiye kuririmba no kubyina afite imyaka 8 y'amavuko, aho mu mwaka w'1964 ubwo yinjiraga mu itsinda ry'abavandimwe be barimo Jack Jackson, Tito Jackson na Jamie Jackson, rikaba ryaritwaga Jackson Brothers. Gusa Michael Jackson nubwo yari afite impano ikomeye yo kubyina no kuririmba kuva mu buto bwe, papa we umubyara ntabwo yigeze aha iyo mpano agaciro gakomeye, kugeza ubwo mu buto bwe papa we yagerageje kujya amubangamira cyangwa se amubuza kujya muri iryo tsinda ry'abavandimwe be, ariko byarangiye arigiyemo kandi aba uw'akamaro gakomeye kuko niwe wabandikiraga indirimbo baririmbaga. Ariko mu minsi yakurikiyeho n'ubundi niyo mpano y'akataraboneka niyo yatumye yinjira muri iryo tsinda ry'abavandimwe be, yinjiranamo na mukuru we Marlon Jackson, bakaba iryo tsinda rihise rigira abantu 5, niko guhita itsinda baryita The Jackson 5. Ni naho ngaho rero rino tsinda ryakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake ku isi, kandi zegukanye ibihembo byinshi bitandukanye, ndetse zafataga imyanya ya mbere akenshi na kenshi kuri Billboard magazine. Your word is mine, okay, you're right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare jump on. Michael Jackson rero mu myaka y'1972 ndetse n'umwaka w'1975 yamuritse alubumu ye igizwe n'indirimbo enye ze ku giti cye, aho yakoranaga n'inzu itunganya umuziki ya Motown Records. Gusa izi ndirimbo
ryitiriwe rya tsinda rya Jackson 5. When they say the sky's the limit, 'cause to me this feels true. My friend, you have seen nothing. Nuko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu iri tsinda ryaje gucika intege bitewe n'ubwumvikane buke bwariranze kubera iyo nzu itunganya umuziki ya Motown Records, aho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu baje gusesa amasezerano nayo nuko bayivamo birangira gutya. Ariko uwo mwaka utarashira basinyanye amasezerano n'indi nzu itunganya umuziki ya Epic Records, aha bahise bahindura n'izina biyita The Jackson. Nuko mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani Michael Jackson akina muri filime yitwa The Wiz. Iyi filime yayihuriyemo n'ibyamamare bikomeye cyane muri sinema ndetse no mu muziki. Nyuma y'iyo filime rero Michael Jackson yamuritse alubumu ye ya mbere ari wenyine ku giti cye abifashijwemo n'uwitwa Quincy Jones. Iyo alubumu yiswe Off the Wall. Nuko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda iyi alubumu ikora amateka yo kuba iya mbere y'umuhanzi ku giti cye, kuko yari no ku mwanya wa gatatu kuri Billboard 200 ibyumweru birindwi byose. Nizere ko mwese mwakomeje kuryoherwa n'injyana ya pop yakorwaga n'icyamamare mu muziki akaba umwami wayo Michael Joseph Jackson. I wish you too much enjoy it wherever you are listening or watching us from the four sides of this world. We salute you once more time. Reka dukomeze rero n'amakuru ya Michael Jackson. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani yasohoye igitabo kivuga ku buzima bwe yise Moonwalk. Rino zina rikaba ari naryo ryitwaga Style yabyinagamo nayo kuko yitwaga Moonwalk Style Dancing. Nuko rero Michael Jackson mu gihe cy'imyaka 4 gusa iki gitabo kikaba cyaragurishijwemo kopi zigera ku bihumbi 200 ndetse yaje no kugikoramo filime nayo yise Moonwalk. She always takes it with the hardest, 'cause all she does is throws it back to Sida gusa kuko Michael Jackson mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe yasinyanye amasezerano y'ubufatanye na company ya Sony. just simply do the things I say. Love is a feeling, even when I want it. Abo basinyanye amasezerano yo kukayabo kangana na miliyoni 65 z'amadolari. Biba binamugize umuhanzi wa mbere warusinye amasezerano ahenze. Nyuma gatoya yahise amurika alubumu ye ya 8 yise Dangerous. Iyi alubumu nayo yabaye ubukombe kuko yagurishijwe amakopi arenga miliyoni 30 ku isi yose muri rusange, aho kugera mu mwaka wa 2013 indirimbo yari kuri iyo alubumu yise Black or White yasohotse ari iya mbere kuri Billboard, aho yamazeho ibyumweru 7 nta nimwe iyihigitse. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri Michael Jackson
yashinze umuryango yise Heal the World Foundation wari ugamije gufasha abababaye biganjemo cyane cyane abana basizwe iheruheru n'intambara ku isi yose muri rusange. Bikaba kandi ari muri uwo mwaka yashyize hanze ikindi gitabo cye ku giti cye yise Dancing the Dream, anatangira World Tour yise Dangerous Tour, aho yayinjijemo akayabo kangana na miliyoni 100 z'amadolari. uwo mwaka utararangira kandi yakoreye uruzinduko ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Gabon. Michael Jackson mu mwaka w'1982 yasohoye indirimbo yise Someone in the Dark, ikaba yaratwaye ibihembo byinshi muri uwo mwaka. Nyuma gato kandi yasohoye album Thriller, aho nyuma y'umwaka iri hanze yabaye album ya mbere yaguzwe cyane y'ibihe byose, kuko kandi iyi album yagurishijwe amakopi miliyoni 65 ku isi yose. Byagize album y'agatangaza kabisa. Ubwo ni nako kandi mu ntangiriro z'umwaka w'1984 Michael Jackson yatangiye imikoranire y'ubufatanye n'uruganda rukora ibinyobwa bidasembuye rwa Pepsi. Ni nabwo kandi ubwo bakoraga video zo kwamamariza urwo ruganda, insinga z'amashanyarazi zamugwiriye zikamutwika bikomeye mu mutwe, zikamusigira ibikomere bikomeye. Muri uwo mwaka kandi Michael Jackson yatumiwe na Ronald Reagan wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House kugira ngo amuhe igihembo kubera gukangurira abantu no kwigisha ububi bw'ibiyobyabwenge abinyujije mu bihangano bye. Yes, I hope that wherever you are enjoying us. And I am giving you a warm welcome. If you've tuned in right now, you're most welcome to Done Media TV. I am still your man, Sasa Done. The song is from Michael Jackson. It's called Dirty Diana. Hope you're enjoying it, guys. And right in this channel, right in this show, Body Horse Show, we embark on the journey, the history and the story of different celebrities in the music and in the cinema in general, who unfortunately are no longer or are no more. So, hope you're enjoying it. This show is talking about Michael Jackson. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. We've said that we are embarking it in Kinyarwanda language. Let's continue. So Michael Jackson rero kandi niwe muhanzi wakoze mu mateka video y'indirimbo yitwa Scream, ihenze cyane kurusha izindi, aho yifuzaga ko yayikorera mu cyogajuru. Yayikoranye na mushiki we Janet Jackson, ikaba yaramutwaye arenga miliyari 7 mu mafaranga y'u Rwanda. She likes the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan. Akarimbo muri kumva kitwa Dirty Diana. Hope that you are enjoying it. Nizere ko muri kukajerwa cyane. Iyi tukirimo ni Bariho Show. Iyi ni Done Media TV. Iyo birangiye nibwo twe tuba tugitangira. Ndacyari umuntu wanyu Sasa Done. Reka dukomeze n'amakuru ya Michael Jackson agiye atandukanye. Turi kurebera hamwe urugendo rwe mu muziki. Ese yawinjiye mate? Ese ingorane yahuriyemo nazo nizihe? Michael Jackson rero yari afite inkweto yifashishaga mu kubyina zitwa anti-gravity shoes, zatumaga ashobora guhengama
nk'ugiye kugwa ariko ntagere hasi. Yatwaye Grammy Award 15 mu rugendo rw'umuziki we, American Music Awards 26, ndetse kandi yaciye n'uduhigo 39 mu rugendo rwe rw'umuziki kuko byanditswe mu gitabo cya Guinness Book Records kitandikwamo cyangwa se gishyirwamo uduhigo dutandukanye abantu bagenda baca ku isi. She said I have to go home 'cause I'm retired, you see. Now I hear sleeping alone, why don't you come with me? I said Reka nanone kandi turebere hamwe ubutunzi Michael Jackson yari atunze cyangwa se imitungo yari afite muri rusange. Turayirebera mu mafaranga, tuyirebere no mu mitungo ifatika in general. baby, I'm alright. I said but I locked the door 'cause I forgot the key. She said it's not coming back. Michael Jackson yari afite inzu y'agatangaza yitwa Neverland, ikaba iherereye muri California. Nyuma y'urupfu rwe rero ino nzu yagurishijwe angana na miliyoni 22 z'amadolari, ubwo mu manyarwanda yaba ari nka miliyari 29. Si yo gusa kuko yari afite indi nzu kandi nayo yari ituyemo, ari nayo kandi yari atuyemo, iherereye i Los Angeles muri California, akaba yarayiguze miliyoni 135 z'amadolari. Ayo ni nka miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. We should enjoy this beautiful song from Michael Jackson. He calls it Heal the World. Nizere ko muri hose mukomeje kuryoherwa namwe mwese. Iracyari Done Media TV. Iyi ni bariho show turimo. Ngendi Done Media TV. Hope that you are enjoying, guys. Turacyarebera hamwe imitungo muri rusange Michael Jackson yari atunze. Hari kandi indi nzu Michael Jackson yari atunze ihenze cyane iyo twayibonye, ariko reka tujye ku binyabiziga yari atunze. Yari afite muri iyo ngiyo nayo twayibonye. Hari kandi Michael Jackson yari afite muri Carabas indi nzu yari yaraguze miliyoni 10 z'amadolari. Aya mu manyarwanda ni nka miliyari 13 muri rusange, tuyahinduye mu mafaranga y'u Rwanda by'umwihariko. He cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. We stop existing and start living. Uretse imiturirwa y'amazu kandi Michael Jackson yari afite ibinyabiziga n'imodoka zihenze zigiye zitandukanye. Urugero nakubwira nk'imodoka yari atunze 1909 Rolls Royce Limousine yari yaraguze ibihumbi 50 by'amadolari, ubwo ni nka miliyoni 60 z'amanyarwanda. Hari indi modoka kandi yitwa Mercedes Benz 500. Iyi nyuma y'urupfu rwe yaguzwe n'umufana we akayabo kangana n'ibihumbi 108 by'amadolari, ubwo mu manyarwanda ni nka miliyoni 143. Where we feel a joyful face. And the world once believed will shine again in grace. Then why keep strangling me when this earth crucified itself? Uretse izo modoka kandi tumaze kubona haraguru, hari kandi nka indi modoka 1990 Rolls Royce Silver Strap. Iyi modoka yari yihariye kuko imbere yari igizwe cyangwa se itanzwemo zahabu mu mpande zose. Michael Jackson yari atunze imodoka nyinshi, izindi twavuga ni nka 1954 Cadillac Flatwood ndetse na 1988 GMC Jimmy na moto y'akataraboneka ya 201 yitwa Harley Davidson Police Motorcycle. Make a little space to make a better place. Feel the world Naho iriya ga mwakundaga kubona yambaye be the better place.
mu kiganza cy'iburyo nyuma y'urupfu rwe yaguzwe angana n'ibihumbi 200 by'amadolari, ubwo ni nka miliyoni 270 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaririmbo mukomeje kuryoherwa ya Kiss Heal the World ni Michael Jackson cyangwa se umwite Michael Joseph Jackson, umwami wa pop kuri isi dutuye, akaba hariwe turi kugarukaho uyu munsi muri Bariho Show. Hari ikote rikomeye yakoresheje mu mashusho y'indirimbo yitwa Thriller, hari nayo uyu mwanya muri kumva. Urumva ko ari indirimbo ifite umujya ukomeye. Amashusho rero ikote yakoresheje mu mashusho y'indirimbo rero akaba yarayise Thriller, ryaguzwe angana na miliyoni 1.8 y'amadolari, ubwo ni nka miliyari 2.5 z'amadolari z'amafaranga y'u Rwanda. Verso we're enjoying the hit song from Michael Jackson called Thriller. Michael Jackson rero umuziki yawubyajemo agatubutse, urugero nko mu mwaka w'igihumbi 1996 mu bitaramo bizunguruka isi aho yabikoreye mu bihugu 35. Ibyo bitaramo bikaba byaritabiriwe n'abarenga miliyoni 4, aho byamwinjirije angana na miliyoni 165 z'amadolari, ubwo ni asaga miliyari 220 z'amanyarwanda. This hit song is from Michael Jackson. It's called The Thriller. I hope that you are enjoying it wherever you are, guys. This is still Bariho Show. Done Media TV. When we done, we already began, and I'm still your man, Sasa Done. Stay tuned, guys. We're still embarking on the journey of Michael Jackson talent, of Michael Jackson's journey in the music of this world, the king of pop style music. Ndagira ngo nkubwire rero ko na n'uyu munsi Michael Jackson arakinjiza agatubutse nubwo yitabye Imana. Wakwibaza ngo gute ayinjiza ku gatubutse binyuze mu bihangano yasize. Nk'urugero naguha ku rubuga rwa Instagram aracyakurikiranwa n'abarenga miliyari z'abantu kuri isi ziramukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Ni kimwe cyo kandi ndetse no ku mbuga zicuruza umuziki nka Spotify akomeza kwinjizaho agatubutse. Aha twavuga ko ibihangano bye bigiye bitandukanye buri kwezi byumvwa n'abarenga miliyoni 40 ku mbuga zishyirwaho umuziki, naho ku rubuga rwa YouTube afite abasubscribers nabo babarirwa mu mamiliyari y'abantu kuri uru rubuga. Kandi ibihangano bye, ubwo ndavuga urubuga rwa YouTube, birebwa n'abarenga miliyoni 150 mu kwezi kumwe, aho YouTube imuhemba agera ku bihumbi 500 by'amadolari buri kwezi. Ubwo ibyo bihumbi 500 YouTube imuhemba buri kwezi kubera ibihangano yasize mu manyarwanda yaba ari abarirwa nko muri miliyoni 670. Si ibyo gusa kandi kuko mu mwaka w'ibihumbi 2006 Michael Jackson yatangiye kugirana amakimbirane n'abantu batandukanye bagiye bamufasha mu kwamamaza umuziki we. Icyo gihe bamushinjaga kubambura. Ibyo rero bikaba byaraje gutuma urwuri rwe rw'inka rugurishwa kuko rwakuwemo ayo kwishyurwa abo bantu bamwishyuzaga akayabo k'amafaranga ingano nini cyane. Abo bagendaga bamufasha
mu bikorwa bye by'umuziki bya buri munsi yiberagamo bakaba baravugaga bati rero Michael Jackson yaratwambuye hari amafaranga atubamo aribyo byaje gutuma urwo rwuri rwe rw'inka rugurishwa mu buryo butunguranye. You wanna be a man, you wanna stay alive, better do what you can, so beat it, just beat it. Kugeza ubu ntawe mu by'ukuri uzi igiteranyo kibumbiye hamwe mu mafaranga Michael Jackson yapfuye amaze gutunga, gusa yasize avuze ko 40% by'imitungo yari atunze izahabwa abana be, indi 40% igahabwa mama we umubyara, naho 20% ikajyanwa mu gufasha abababaye muri rusange. It doesn't matter who's gonna fight, just beat it. No one wants to beat it. Show them how. We still celebrating, enjoying, as well as remembering the one and only king of pop music in the world, Michael Jackson, Michael Joseph Jackson. I welcome you once more time if you've tuned in right now. This is Done Media TV. Iyi niba ariho show, niba uri kutwumva ukoresheje ururimi rw'ikinyarwanda, reka muri aka kanya turebere hamwe inzira y'urugendo rwa Michael Jackson, inzira y'urukundo rwa Michael Jackson. Ese yarashatse, ese yaba yarabyaye, yarigeze abana? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. That's pop music, guys. Hope that you are enjoying it. Michael Jackson rero mu mwaka w'igihumbi 1994 yashyingiwe n'umukobwa wa Elvis Presley witwa Lisa Marie Presley, aho bamenyanye mu mwaka w'igihumbi 1975, aho uwo mukobwa yari yitabiriye igitaramo cyari cyakozwe na The Jackson 5 ryatsinda Michael Jackson yabanjemo by'abavandimwe be. Aba bombi bakoze ubukwe mu ibanga rikomeye, nuko Michael Jackson abana na Mary Lisa Presley, nubwo urugo rwabo rutarambye kuko mu myaka 2 yonyine baje gutandukana. Ninjana ya pop mukomeje kuryoherwa nayo. Rero turacyari mu kiganiro cyangwa se muri show yitwa Bariho. Iyi ni Done Media TV, ndacyari umuntu wanyu sasa Done. Nuko rero mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu kiganiro na Oprah Winfrey, umugore wa Michael Jackson, yatangaje ko nyuma yo gutandukana baje gukomeza kubana mu buryo bw'ibanga rikomeye, ko batandukanye bakundana, bari bananiwe gutandukana kabisa, kuko kandi Presley ni kubwiye mpamvu kandi Presley yatangaje ko batandukanye kubera ko Michael Jackson atamuboneraga umwanya uhagije nk'umukunzi we. Kandi muri iyo myaka 2 bamaranye, ndagira ngo nkumenyeshe ko nta mwana bigeze babyarana. Mbere yaho gatoya mu mwaka w'igihumbi 1993 Michael Jackson yari afite imyaka 35, aha yari amaze imyaka igera kuri 20, ari icyamamare gikomeye ku isi hose, nta muntu utamuzi, ari rurangiranwa. Nta hantu na hamwe rwose ndakubwira ko yari yarigeze agaragara ari kumwe n'igitsina gore. Ibi byatumye benshi batangira kwibaza ku buzima bwe bw'urukundo, ndetse byatumye benshi batangira kwibaza ku buzima bw'urukundo bw'iki cyamamare, nkaho yari mu kiganiro n'umunyamakuru Still Oprah Winfrey amubaza niba akiri imanzi, nuko Michael Jackson mu isoni nyinshi aramubwira ati ibyo ni ubuzima bwanjye bwite, ntacyo nabitangazaho. Nyuma y'iki kiganiro gato mu mwaka w'igihumbi 1993 hasohotse ibirego bigiye bitandukanye byashinjaga Michael Jackson gufata abana batoya b'abahungu ku ngufu, harimo n'uw'imyaka 13. Gusa
yabihakanye yivuye inyuma kweri nuko kugira ngo yirinde rwaserera yahereje umuryango w'uwo mwana miliyoni 20 z'amadolari. nuko rero nyuma gatoya nanone kandi yaje gushyingiranwa n'uwari umuganga w'uruhu rwe. ubukwe bwabo bwabereye mu mujyi wa Sydney muri Australia. uyu muganga bakaba barakoranye ubukwe atwite inda y'amezi 6 y'umwana wabo wa mbere. bidatinze uwo mwana w'umuhungu yaravutse, bamwita Prince Michael Jackson, Prince Michael Joseph Jackson. nuko nyuma mu mwaka w'1997 babyarana undi mwana w'umukobwa bamwita Paris Michael Catherine Jackson. gusa aba nabo bitunguranye cyane ubwo uyu mugore byaratunguranye cyane nabo nyuma y'iminsi mike ubwo uyu mugore yatangazaga ko nubwo yabanye na Michael Jackson kandi akabyarana nawe batigeze baryamana cyangwa se bakora inshingano z'urugo nk'umugore n'umugabo, ahubwo yatangaje ko yishyuwe akayabo k'amafaranga mu madolari kugira ngo atwitire iki cyamamare Michael Jackson. ubwo ni bya bindi bakoresha ikoranabuhanga nuko umugore agagutwitira. ubwo nibwo buryo n'aba ngaba bakoresheje muri rusange. nuko bidatinze aba bombi nabo baza gutandukana mu mwaka w'1999 nyuma y'imyaka 3 yonyine. uyu mugore nuko asigira Michael Jackson abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nkuko amategeko yabiteganyaga ko Michael Jackson ariwe uzabasigarana. nuko mu mwaka wa 2002 rero Michael Jackson yaje kubyara undi mwana amwita Prince Michael Jackson the second. gusa nyina w'uwo mwana ntiyigeze amenyekana habe na busa. tugiye kugana ku musozo wa Bariho Show y'uyu munsi rero, ariko mbere yaho gatoya reka turebere ku burwayi budasanzwe bwaje kwibasira Michael Jackson bukazahaza ubuzima bwe biteye ubwoba cyane. Michael Jackson mu mwaka w'1980 yatangiye guta ibiro bikabije cyane kuko cyane yifuzaga kugira taye nziza ijyanye n'umwuga wo kubyina. nuko abamubaga hafi baza gutangaza ko byaje ko ibi byaje kuba byanamutera isereri akajya akunda kwitura hasi inshuro nyinshi cyane zishoboka. nuko ndetse mu mwaka w'1979 Michael Jackson yakoze impanuka avunika izuru arimo kubyina. ibi byaje gutuma yibagisha izuru. si ibyo gusa kandi kuko Michael Jackson mu myaka ye y'ubuto yari afite uruhu rwirabura, gusa kuva mu myaka y'1980 uruhu rwe rwatangiye guhinduka nk'urw'abazungu. nuko hano bamwe batangiye guhwihwisa ko yaba yarihinduje uruhu akigira umuzungu. gusa muganga we w'uruhu witwa Jay Wendy Trabareri mu mwaka w'1986 abicishije mu nyandiko yanditse ko Michael Jackson yarwaye indwara z'uruhu za vitiligo na lupus. izi ndwara zikaba arizo zagiye zimuhindura uruhu, kuko iyo ndwara ya vitiligo yatumaga uruhu rwe rutangira kwerurukana, aho lupus igatuma atakaza ubudahangarwa bw'uruhu buhangana n'izuba ari byo bita melanin. muri kwenjenga akarimbo kitwa Black or White, umugabo Michael Jackson yari umuhanzi ukomeye cyane wakoraga umuziki we mu njyana ya pop. So hope that you are very still enjoying this show, guys. This is called the Bariho Show and I'm still your man Sasa Done. Hey, let's get to it right now. icyo gihe rero kuko iyo ndwara
nyuma yo kuzahazwa n'izo ndwara zose, Michael Jackson yagiraga ibibazo by'uburwayi byo kubura amazi mu mubiri, uburwayi bw'isereri, umutwe ukabije, kudatera neza k'umutima, ibibazo by'impyiko n'umutima, umugongo ndetse no kubura ibitotsi. ubwo burwayi kandi bwaje gutuma Michael Jackson atangira kujya afata imiti myinshi cyane yo kumugabanyiriza ububabare. Ibi byose byaje kumuzanira indwara y'ubwigunge n'agahinda, nuko akamara igihe kinini arira ashaka icyamumara ku gahinda ariko akakibura. Gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. You're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white. Nuko rero ibi byose byaje kumutera ubwigunge bw'akataraboneka rwose, nubwo yari afite amafaranga, ari icyamamare azwi ku isi hose, umubiri waje kumubyarira udahatse. Reka rero turebere hamwe mbere ko dusoza icyateye urupfu rwa Michael Jackson twihuse. Ubwo byari ku itariki 25 Kanama umwaka w'2009 nibwo inkuru y'incamugongo yumvikanye ku isi hose mu mpande zose z'isi dutuye ko Michael Joseph Jackson yitabye Imana azize indwara y'umutima. Aha Michael Jackson rero yitaba Imana byatunguye benshi kandi byagoye benshi kubyemera, kugera ubwo abantu benshi babazaga urubuga rwa Google no dukoresha uyu munsi amakuru y'urupfu rwe, nuko urubuga rugezaho ruracanganyukirwa kweri rubanza kugira ngo rwagabweho igitero rurananirwa bifatika. Aha ndagukomeje cyangwa kandi nkwaye ikaze nanone wowe ukomeje kubana natwe muri Bariho Show y'uyu munsi. Nizere ko uri kuryoherwa nubwo turi kugana ku musozo. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. Gusa ibi nabyo byaje guteza indi mpagarara, ndetse nkuko nabivugaga ku mbuga nkoranyambaga, nk'urubuga rwa Twitter, urubuga rwa Wikipedia, za Messenger. Izi zose rwose zaje kugira ibibazo bya tekinike kubera abazisuye cyane bakazikoresha bazibaza amakuru y'urupfu rw'icyamamare Michael Jackson kuri uwo mugoroba, akaba umwami w'injyana ya pop. Michael Jackson rero yashyinguwe ku itariki 7 Nyakanga, ashyingurwa i Los Angeles muri Staples Center, aho abarenga miliyoni n'ibihumbi 600 bitabiriye uwo muhango wo kumushyingura. Mu mezi 12 yakurikiye urupfu rwe, ndavuga Michael Joseph Jackson, umwami wa pop kuri isi dutuye, yakurikiye urupfu rwe yatwaye ibihembo byinshi cyane bitandukanye, ari nako kandi yanagaragaye mu mashusho y'indirimbo yitwa We Are The World hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni muri ubwo buryo kandi yakoranye indirimbo na Justin Timberlake nyuma y'imyaka 4 yitabye Imana. Ndabashimiye mwese twabanye muri Bariho Show y'uyu munsi, yikaba ari show igaruka ku mateka, ubuzima ndetse n'imibereho by'ibyamamare bitandukanye hano ku isi muri rusange, mu isi y'imyidagaduro. Iyi ni Tone Media TV, when we done we already begun. Ndabashimiye cyane rero mbikuye ku mutima, je amazina yanjye nitwa Sasa Tone. Gusa ushaka kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga nkoresha nka TikTok, Instagram na X, amazina yanjye ni Sasa Tone. See you next time, buddies and homies.